Hello, dan ini adalah hari kedua saya bermain Pokemon Ruby. Dan kita sudah berjaya menghantarkan barang dari Devon kepada Captain Stern. Dan kita ni dihadang oleh tim Magma. Tim Magma ni mempunyai agenda yang dikata ingin membina tanah buatan untuk Pokemon dan juga manusia hidup. Kerana ya, manusia dan juga Pokemon di dalam game ini adalah spesies yang membiak dengan cepat dalam masa setahun. Sekitar 10 juta macam tu, saya tak pasti. Adakah ianya memberi kesan yang baik terhadap ekosistem? Jawapannya tak, sebab selain Pokemon yang hidup di darat, ada juga Pokemon yang hidup di dalam laut. Dan ini betul-betul menyebabkan ketidakstabilan. Dan saya tak tahu ceritanya akan dibawa macam mana. Tapi setakat ini, saya sangat menikmati dengan cerita yang diberikan. Okey, langsung saja kita progress. Buat yang tak tahu, saya sempat tangkap Pokemon off screen kat sini. Jadi kat sini saya ada PK dengan Sardine, iaitu Magikarp dengan siapa ni? Yang ni adalah Mawil macam tu lah. PK ni sebenarnya terinspirasi dari periuk kera. Jadi dia akronim. Kenapa saya namakan dia PK, periuk kera? Sebab dia punya bahagian rambut dia tu mirip periuk kera. Sedangkan untuk satu lagi, kenapa saya panggil dia Sardine? Kerana makanan kegemaran saya sardin. Simple je. Dia adalah water type dan ini adalah steel type. Okey. Agak pelik tapi okey lah, kita progress. Saya dah rasanya kat sini dah tak ada benda yang saya boleh buat. Jadi kita boleh langsung ke battle zone. Mungkin Pokemon yang saya tinggal nak cari sekarang adalah Pokemon jenis elektrik. Dan kalau boleh saya nak cari Pikachu, kalau ada kat dalam game ni. Which should I choose? Make a beeline for Mauville on Cycling Road or take the low road and look for Pokemon? Huh? Oh, Seaside Cycling Road. Okay, ada basikal. Tempat basikal. Sorry, you can walk on Cycling Road. It's too dangerous. Please come back with a bike. Okay. Mungkin tempat baru kita akan dapat basikal. Saya tak tahu. Let's go. Okay, let's go. Fight me. Pikachu. Pikachu ke tu? Mirip Pikachu. Ah, tak boleh tangkap Okay, kita lawan saja. Okay, dah. Ada Pikachu guys. Tapi Pikachu dia pelik. Dia warna merah macam tu. Tak silap Pikachu kan kuning. Kuning-kuning hitam kat telinga dia. Ni. Ada Pikachu lagi. Ada merah dengan biru. What? Ow. Okay. Saya nak cuba tangkap dulu. Ada tak Pikachu tu? Okay. Nope. Not you. Pikachu. Oh, tak ada. Tapi ada Electrike. Kita lalang tangkap dulu lah Kalau saya pukul dia mati tak? Okay, tak. Chicken paralyzed. Tak guna. No, tak boleh gerak. Oh no. Please chicken. Okay, rasanya dah boleh tangkap kot. Tangkap Electrike. Tak boleh. Please chicken, I trust you. Yes, dapat Electrike. Lightning Pokemon. Okay, kita tadi nak tangkap Pikachu kan? Aduh, mana Pikachu? Okay, ini pun jadilah
Okay. Lagi. Ow. Okay, rasanya dah boleh lah Please, please, give me Pikachu. Yes! Ia tak nampak macam Pikachu pun, tapi mirip macam Pikachu. Tapi kenapa dia beza warna? Kenapa dia warna biru dengan merah? Sekejap. Jadi buat yang tak tahu, sebenarnya kat sini kita boleh guna PC juga Jadi kalau kita pergi ke someone PC kat sini, kita boleh tengok Pikachu kita boleh tengok Pokemon kita. Jadi kat sini saya ada simpan Belu yang bermaksud beluncas. Ini adalah Minun. Nama dia Minun. Type Electric. Okay, attack 17, defense 20. Special defense. Okay, speed dia tinggi Okay, sedangkan untuk Electrike, saya nak tengok dia punya statistik. Sebab kalau lemah tak guna saya ambil. 14, 19, 22, 17, 25. Okay, rasanya Minun lagi bagus dibandingkan Electrike. Summon busy. Move Pokemon. Okay, ni move. Switch. Okay, Electrike kita simpan dalam PC saja. Selamat datang ke dalam team Minun. Okay, kita nak heal dulu. Sebab chicken kalau dah sekali kena Thunder Wave, dia akan paralyze dan kemungkinan dia tak boleh gerak. Jadi membazir move waktu battle Dan itu agak menjengkelkan. Okay, saya rasa saya akan progress dulu kat sini. Kalau tak ada benda yang menarik, saya akan cut saja Ni apa? 3 step and 2 step to reach the wondrous trick house. Okay, jap. You're being watched. Hello? Oh ya, tak nak tahu. Ambil masa. Kita progress. Oh, hello me. Long time no see. While I was searching for other Pokemon, my Pokemon grew stronger. So how about a little battle? Let's go! Pokemon saya pun dah cukup kuat. Dan mana tahu boleh kalahkan 3 Pokemon anda. Okay, Shroomish. Shroomish lemah terhadap Ember. Okay, sikit lagi. Apu! Okay, Shroomish mati tapi Chicken kena paralyze. Tak guna pula. Okay, Marstorm. Marstorm air kan? No. Apa yang dia buat asal jadi macam tu? Double kick. Oh no. Okay. Oh no. Dia heal. Apa yang Shroomish buat? Mati. Aku benci betul Pokemon tu. Summoner, you can do this. Amtras. Ow. Okay, 3 kali. No. Kuatnya dia. Sardine. You can do this, Sardine. Alamak, dia ada splash je. Splash! Oh no. Cut. Sikit lagi lah My Storm tu. Kenapa semua orang tak boleh lawan?
Okay, kenapa kau pandang aku? Oh, dia punya kan mulut dia kan hadap musuh I see. Sikit lagi lah mati. Minion, I trust you, Minion. Quick attack. Okay, mati. Nice. Okay. Numel. Boleh ke? Quick attack. Please, Minion. I trust you. Walaupun kau bukan... kena burn. No. Haha. Matilah Pokemon saya, tak ada. Kalah ni. Saya akan kalah. Ni baru first time saya kalah, Oh, kita langsung teleport ke sini. Okay. How about a rematch, Mei? Aku tak boleh biarkan maruah aku tercalah. Come on. Fight me, Mei. Okay, rematch. Okay. Pack, boleh tak? Okay. Attack miss, pada muka. Oh, tapi kenapa daun lemah tak ada angin? I don't understand. Okay, semua dah level 18. Nice. Mushtom, okay, ni. Ini, aduh. Double kick. Okay. Ow. Okay, double kick lagi. Oh, come on. Yes. Makan tu. Okay. Numel. Boleh. Rasanya boleh. Double kick. Okay. Yes. Menang. Oh. Kalau tak disebabkan Shroomish tadi stun apa tadi yang buatkan dia paralyze kat chicken tu, boleh menang dia tadi. Tai betul. Okay. Before progressing the story, I would like to heal my Pokemon. Sebab sekarang yang pikul beban adalah chicken, sedangkan yang lain hanya terbaring sambil menganga saja. Terutamanya Zemono Oh, apa ni? Sisa. Oh, okay. Jadi dia link dengan yang tadi Dia lebihkan ke apa yang saya nak cakap? Entah. Tapi yang ni mungkin jalan yang lagi senang lah sebab sini kan battle zone. Yang supaya saya jalan kaki ni kan battle zone. Kalau yang tu kan pakai basikal. Jadi fast travel. Fast travel. Dan rasanya kita dah sampai ke bandar baru kot. Dan kita dah sampai ke Mauville City. Macam biasa, kita kena cakap dengan NPC mana tahu kita dapat sesuatu yang menarik. Hi, do you check out TV at all? There are a bunch of cool new show recently. TV is so cool. I seen my friend on TV just out of the blue. And sometimes they even put you on TV without telling you. I wish I would be on TV sometimes. That's why I think you should check out TV whenever you can. Okay. If I had a bike, it'd be easy to cycle to Slateport for some shopping. I'll be able to buy Harborvale at the Pokemon Mart in Slateport. Okay. You know it's cool to have Pokemon battle and stuff, but if your Pokemon get hurt, you have to nurse it back to health. Yep, it's a pain in the crap. SP, apa tu? Okay. Woohoo! Your Pokemon look pretty strong. I like that. Here, take the HM. Okay. That HM contain Road Smash. If you come across large border that block your path, well, use that HM move and smash it right away.
Oh, jadi kita dah boleh hancurkan batu dekat Rasboro City Dekat mana tu? Yang dekat tempat Devon lah. Yang waktu Ali Devon kena curi ataupun kena apa dah? Kena summon dengan tim magma. Tapi rasanya kat sini tak ada kot. Dah takkan nak kena kesana lagi, aduh. Malasnya. Apa ni? Ride in gravel and shake up your soul. Rider cycle. Okay. Well, what we have here? A most energetic customer. Me, you may call me Rider. I'm the owner of this cycle shop. Your running shoes, they are all fully filthy. Did you come from far away? Yes. You're saying that you came all this way to Littleroot. My goodness, that's ridiculously far. If you had one of my bike, you can go anywhere easily while feeling the gentle cares of the wind. I'll tell you what, I'll give you a bike. Oh, wait a second. I forgot to tell you that there are two kinds of bike. There are the mesh bike and the acro bike. Mesh bike is for cyclists who want to feel the wind with their body. And an acro bike is for those who prefer technical ride. I'm a real sweetheart, so you can have whichever you like. Okay, acro atau mesh? Saya pilih mesh. Sebab apa? Sebab saya suka basikal laju. Nice. If you get the urge to switch bike, just come see me. Oh, kita boleh tukar-tukar basikal. That's nice. I'm learning about bike while I work here. If you need advice on how to ride your bike, there's a couple handbook in the back. Okay, ini adalah handbook mesh bike. How to ride, okay, rasanya yang ni tak jadi masalah kot. Sandy slow. Oh, ni apa? Acrobike. Wheelie. Bunny hop. I'm sorry, what? Jumping. Oh, masing-masing basikal ada gimmicknya sendiri Mesh bike fokus pada kecepatan, acrobike fokuskan pada akrobatik. Nice. Okay, let's progress. Yang ni kat sini apa? Okay, battle zone. Saya tak nak sentuh. Kat sini pula. I'm sorry. The road on this town stretch north and south and east and west. Because of that, we will get all sort of people coming through. Yep. The play spot for all, mobile game. Ada game di dalam game Wow. Ini judi. Nope, I will not go there ever again. Oh, ada Wally. Kat sini ada. Okay, battle zone. Tapi ni apa? I'm the daycare man. I'll help take care of precious Pokemon of trainer. If you'd like me to raise your Pokemon, have a word with my wife. Oh, ada tempat asuhan Pokemon. Nice. I'm the daycare lady. If we can raise Pokemon for you. Would you like us to raise one? Oh, jadi kalau jaga, okay. Jadi Pokemon daycare ni lebihkan ke level up Pokemon dengan cara biarkan diorang jaga. Tapi tak tahu macam mana. Tapi rasanya tak perlu kot sebab saya dah ada ESP share. So, no. Dan nak tahu apa? Kita berhadap dengan Wally dulu. Ni lawan lagi ni, percaya pada saya. Oh, uncle, please. I want to challenge this gym and see how much better I have become. Please, may I? Now hold on, Wally. Since you start living with Pokemon, you have grown quite a lot stronger. But don't you think you're pushing it to suddenly challenge a gym? I'm not pushing it. If I'm combined force with rocks, we can beat anyone. Bro, jangan gunakan kekerasan pada Pokemon. Ya, memang diorang kuat dan diorang menang. Tapi seandainya mereka kalah, mereka takut sebab kau guna kekerasan. Mereka takut kerana kau guna kekerasan. Oh, hi Risham. Macam tu juga dengan binatang. Jangan gunakan kekerasan, kawan-kawan. I gotten a lot stronger since we met. Risham, I want you and my uncle to understand that. Please, will you have battle with me? Okay, boleh. Jom, let's see how stronger you have become. Dia ada satu Pokemon. Seriously? Okay, level 16 boleh tahan. Dia pergi.
Oh, it's not very effective tak ada rods. I see. Okay. I lost. This funny. Uncle, I will go back to Verdantuf. Risham, thank you. Being a trainer is tough, isn't it? It's not enough just to have Pokemon and make them better. That isn't what being a real trainer is about. Wally, there's no need to be so down on yourself. What keeping you from becoming stronger and stronger? Come on, let's go home. Everyone waiting for you. Risham, it just dawned on me that you must be the trainer who kept an eye out for Wally when he caught his Pokemon. Why don't you visit us in Verdantuf sometimes? I'm sure Wally will enjoy it. Okay, Verdantuf kat mana? Oh, jap, itu kat situ Battle Zone. Dan nak tahu apa? Saya akan level up Pokemon saya. Cuba kat sini saya ada berita yang kurang sedap didengar. Iaitu apa? Iaitu Summoner sudah level 20. Tetapi dia buatkan Chicken lambat level up. Jadi saya akan rampas balik ESP share ni. Dan kemungkinan di gym akan datang saya akan menggunakan Summoner pula. Sebab mungkin saya rasa Pokemon saya dah terlalu over level agak macam ni. Tapi setakat ni saya akan biarkan Chicken level up sampai level 30. Supaya saya tak ada masalah kalau berhadapan dengan gym leader. Sebab Mei saja saya kalah. Kita dah sampai ke Verdantuf Town Nice. Okay, benda pertama saya nak heal dulu. Dan buat pengetahuan korang yang Chicken sekarang sudah level 29. Dan saya ajarkan dia build up. Dan saya terpaksa hilangkan fokus energy atas... Oh, no. Not you. Okay. Atas alasan apa? Sebab build up ini boost attack dan juga defense. Dia meningkatkan attack dengan defense dibandingkan critical ratio. Ya, critical hit tu bagus. Cuma... rasanya lagi kuat build up ni. Dan ya, kita heal dulu. Okay. Macam biasa kita akan cakap dengan NPC yang ada kat sini dulu Do you see the cave next to the Pokemon? There's a guy in there who's trying to bust up boulders so he can bust out through the other side. It'd be great if we could go through and it will make easy to visit Rasboro. Oh, ni link dengan Rasboro. Rostov Tunnel, linking Rasboro and Verdantuf. Okay. My papa told me. He said this tunnel is full of timid Pokemon. They got all scared of loud noise and make a big uproar. So they had to stop the big tunnel project. But there's one man, he's trying to dig the tunnel by himself. Okay. I'm a little confident about the cuteness of my Pokemon. I wanted to make its contest debut, so that's why I'm here. Oh. Pokemon contest, normal rank registration. Okay, ini macam pertandingan Pokemon macam tu. Mungkin saya tak akan main, saya akan mainnya off screen saja. Buat yang tertarik, sila main sendirilah Far away, deep in Evergrande City is the Pokemon League. The trainer who gather there are all frightening well skilled. Really? In the Pokemon League, I think the rules say that you have to battle the Elite Four all in a row. If you lost to any of them, you have to begin your challenge again from the first one. Ooh. And that's what I'm trying to do. Jadi target saya dalam game kali ini adalah saya akan cuba jadi champion dalam game ini. Jadi lepas habis champion tu mungkin saya akan berhenti main sebab game ni bagus. Saya lagi suka game yang berdasarkan simulasi atau strategi sebab saya tak minat sangat dengan game yang bertemakan aksi seperti Ultraman Fighting Evolution 3 sebab memang saya kurang minat saja. Tapi saya suka game yang berkonsepkan cerita story. Jadi game macam ni mungkin adalah game yang saya boleh main dan tunjukkan pada korang. Okay, ni kat sini ada apa? Oh, Risham, Wally next door. But boy, there's something I have to tell you. This natural environment is doing wonder for Wally health. Maybe it's not just the environment. It could be a Pokemon that are giving the boy hope. Oh, really? My daughter's boyfriend is a very driven and passionate sort of person. He's been digging a tunnel non-stop just so he can see my daughter. My daughter, a little concerned, so she goes out to the tunnel a lot. Okay. I lost to Yurisham, but I'm not feeling down anymore. Because I have a new purpose in life. Together with my rocks, I'm going to challenge Pokemon Gym and become a great trainer.
Please watch me, Risham. I'm going to be stronger than you. When I do, I'm going to chase you to another battle. Yeah, can wait. Tapi, first of all, Wally, mana bilik kau? Kau tak ada privacy. Sini ada apa? Let me see your Pokemon. I'll check to see how much it like you. Ah, your Pokemon. It like you quite a lot. It seems to want to be baby a little. Okay. Okay, rasanya kita dah boleh pergi Rough Tough Tunnel. Okay. Fight me! Okay. Jadi tak silap kita boleh guna Rock Smash ya? A moment please. Kita bagi kat Rakun. Sebab setakat ni saya tak pernah rasa nak gunakan Rakun. Jadi dia akan... saya akan ajarkan dia ni. Rock Smash. Okay. Rock Smash is the rock but the Pokemon may able to smash it. Huh? Oh, tak boleh. Kita kena lawan gym leader dulu. Well, that's a first. Oh, apa ada kat sini? Ah, come on. Oh, jalan mati. Apa ni? HP up. Kenapa ada orang ni kat sini? I'm sorry. I dropped my glasses. Can you help find them? Macam mana saya nak tahu? Jap! Bukannya kau pakai cermin mata ke kat situ? What do you mean? You lost your glasses. Jap, tak silap kita dapat barang dari May. Oh, item finder. A device that signal an invisible item by sound. Okay. Register. Lepas tu select. The machine is responding. Just an item boarding around here. Mana? Sekali lagi. Oh. Oh, black glasses. Ini ke? I dropped my glasses. Okay. Those glasses. May I see them a second? These are black glasses. They are not what I'm looking for. Maybe my glasses are around here. Kau buang masa aku. Sekejap, black glasses ni pun apa kegunaannya untuk apa? All item that raise the power of dark type Pokemon. I see. Okay, keluar. Okay. Dan sekarang kita akan lawan gym leader. Saya tak tahu dia berelemen apa kali ni. Kalau dia elemen air rasanya ya chicken kalah. Chicken kalah. Nope. Okay, tadi saya nak sedikit cerita lah sewaktu saya grinding di game ni. Tadi saya ada jumpa satu Pokemon Magnet tak silap yang dia lemah terhadap fighting dan juga fire. Dan dia juga reti pakai elemen peti. Jadi saya harap yang gym kali ini ada Pokemon yang macam tu. Jadi tak perlu susah-susah untuk switch Pokemon kepada Summono. Sebab Summono dengan Chicken saja yang setakat ni level paling bawah. Yang lain semua tu. Dan kalau memang Chicken menang, Chicken MVP, dia dapat mengalahkan 3 jenis gym leader. Iaitu batu, fighting dengan elektrik. Kalau menang kali ni. Okay, what is this? Hey, how's it going? The champion Baron Risham, Watson, the leader of Mauville, used electric type Pokemon. If you challenge him with water type Pokemon, he will zap them. Okay. Dia pakai elektrik.
Ni apa? Oh. Okay. Lawan. Electrike. Aku dah agak mesti ada Pokemon ni. Dah bagi. Statik. Tak guna. Okay. Okay. Ni yang saya cakap kan. Magnemite. Dia ada Magnemite. Kita Ember. Nah, langsung super efektif. Mungkin ada masuk akal juga kenapa besi lemah kepada api. Sebab api boleh melelehkan besi. Okay, yang ni apa? Zigzagoon. Lemah terhadap fighting type. Ow. Gym leader elektrik kau bawa normal type. Nak mati tak tu? Okay. With my charm and my pocket. Okay. Saya kena berhenti baca dialog. Saya hanya baca dialog gym leader. Ingat balik reach. Okay. Pack. No. Nasib baik. Okay, dah level 30. Nice. Voltrop. Kenapa bentuk dia mirip Pokeball? Apa benda ni? Okay, dia charge. Dia tak ada guna. Tak ada guna. Okay. Voltrop. Lagi. Okay, charge lagi. Okay, mungkin sama seperti fokus energy charge ni. Cuma untuk elektrik lah. Okay. I don't care. Okay, nice. Okay. Kita heal dulu. Set. Okay. Benda ni mengganggu. Heal. Okay. Sebelum tu kita akan save di sini. Kalau saya kalah, saya akan reset balik. Atau saya terima je kekalahan saya. Kita tengok saja nanti. Jom. I given up my plan to convert the city. I have. And so, I put my time into making door trap in my gym. Oh, what are you doing here? Was that you're saying you gotten past all my rivet door? Now that is amusing. Then I, Watson, the leader of Mauville Gym, should electrify you. Okay. Okay, dia pakai Magnemite. It's a win-win for me. Ember. Mati. Voltrop. Okay. Voltrop. Double kick. Ow. Okay, tak ada masalah. Chicken, please chicken. Menang chicken. Magneton. Bulk up. Okay. Dia naikkan defense dengan attack. Tak guna. Please chicken. Dah agak. Tak kena. Okay. Yes! Asal magnet tu ada banyak. Saya baru sedar. Ya, dah level 31. Nice. Kita berjaya mengalahkan Watson. Chicken betul-betul MVP kat sini Berjaya mengalahkan 3 gym sekaligus tanpa kalah. Kalahnya tak ada miss saja. Nice. Dynamo Badge. With the Dynamo Badge, Pokemon can use Rock Smash out of battle. And it will make your Pokemon a little bit faster too. You should take this too. TM34. Apa ni?
That TM34 contains Shockwave, a trustworthy move that never miss. You can count on it. Okay, jadi kita boleh bagi ni dekat Pikachu Syaitan Rompak. Iaitu plus ke minus. Okay. Rakun boleh belajar Shockwave. Wow. Kita ajar mainan Shockwave. Growl. Quick attack, helping hand. Growl. Kita buang growl. Nice. Okay. Dan nak tahu apa? Saya akan berhenti gameplay sampai di sini saja.